Anya laki din! Daytoy laangan tinabati ijay anak ti asaw, nanang. Aywan, ginatang dajay inam. Ila ko kun ta isupay nga igatang ko iti agas ko, anak ko. Kasla saan mat ngagbiag daytoy nga ukang? Saan sapay ang makapagna? Isumot nga minday tati buridak. Kunak idi ajay brown na burburan ti ibatim apara kanyak. Ay katurayom tumanen intun aganak ni Brown ay. Kasapulan mi nga rod ti aso itan, tanay. Ado ti mataktakawan ijay ayan may. Isu nga rod ajay dakkel kan napigsa ti kayat ka. Tapno makataol. Ay makataol day ta. Ang kukutal ma. Di nan sapay mainga nga tingiwat na. Sili ba kay? San samat na mabigatan ye ukang at dinawat mo kininanang mo? Apay anak ko namday talakay. San na matakayat timangan? Isukat ti kunak kininanang. Inla ko na mangaminan dagiti kakabsat na. Alalakay, inkay gatangan iti gatas na. Pagkatasam, Igatangam iti naimas akanin na tapno pumigsa. iso paya paggasto sanday tanga ukang. Padasan taa, bareng agbyag kat isunto ti mangabog kadagiti agtatakaw. Inka nga roden alaan je tulbag ti tricycle, anya lakit day. Nay, agantar kamutan Ay, kumaray. Anya kayo matan? Di yu man ibalangan day takarag-karag at tricycle yu di tadalan. Awanin ti pagnaan mi, no kayat mi matirumwar. Ay, ikwa. Naglawa mo tayo ito'y pagnaan, maray. Saan kami ama kapag na, ta nakapatingamot ay ta tricycle yu? Ay, kasta ka day. Pasensya kan, amaray. Di yu pa'y amumot ti makikaruba. Mangmangan mo't tantoy asaw. Naimas lagaya mamakanti kayat na. Nay, inibus na amin di gatas. Agbiag da ito'y bakit. Sapay kumaa, taisunto ti parabantay dito'y balay. Para taol kunam kiti Taulan na dagiti kaaruba. Nga uray di mo matan-anon ida. Kat kagurada ka. Asino nga'y tidakda ka matam akaaruba lakay? Ni Mary Nagalaskid din ti imbaga na kanya kitay. No apay matakas ta ti ugali na. Agriingkan Anay ikaw! Payagan ano ka manan? day talamat maturog ti ammom nga aramidan. Ay natadaalam mo day tapunganan nay! Agyaman kakit di ta saan aday tatugaw ti impang urkukan ka. Apay ay sumuro ka manan ako nak! Kita man di takaruba. Kita kunak. Anya ti kita Day tabalay dasili. Napinturaanan. Day ti balay. Maleklik kablat ta ti diding na. Ay kat bay Pakasigura maya. Ay no, inlan samad kumaday tuy diding ti balay ta. Sa anak kumaama kaungat akastoy. Kano ka na yung kamangagong ungal? Ure awan gap-gapo na. Ungat ka lang ungal. Anya laki day. Anya ti makunam bakal. Mayat matlaeng ka di ti pintor da ito'y balay. Wala kay, pink ko naman. Isumat nga minti kayat mo akulay. Lakay, mabalin ka di a pinturam da ito'y pagmasmasitasa? Ay katuan Pink matlaeng alakay.
Amin nga alad, kan uray dagiti paso, pinturam iti pink. Unlatan abakay. Lakay, agtaulin day to aso nga intod ni nanang. Nagturada na. Anya nga iti ipanagantakan ko anak. Ay ket, gaputa na turad. Panaganan ta iti waki. Apay nga'y awaki. Basit nga aso. Angem feeling canine. Anyan laki day. Agin lalabasak man dito'y balay da seli. Takitaek man dayto'y pagmasmasitasan na. Napinturan at talaga, ket nagpintas. Maibagay jay pintur na, ijay kulor dagiti adu asab-sabong dagiti masetas na. Ay na, jaklaki din nadlaw jay aso da ataol-ataol. Ay, maamandan tukit din akit-kitaek jay arubayan da. Muna ako na nga. Tamabisina ka. Napanak pa'y lagi matang itirikado tilutwak. Ang mangmangan kan. Saan ako na makauray? Talaga mabisina ka. Intun malpas ka amangan, agaramid ka iti pagmasitasa, ha? Anya? Awala tidi ka ipaparamid na. Awan to pa'y apulos tinarugyam kadagiti ipapaaramid ko kan ka? Kano nagaduma nga main? Diya ako na mau. No anya ti ununa. Sa anak ko mameket nga agungat, no aramidem dagiti ipapaaramid ko kan ka? Wan. Aramida, kinton malpasa ka mangan. Kaya't ko atuladem ye pagmasitasan ni Seli. Anyaya, klase day ta pagmasitasan na. Ingka ngamin kitaan Anya lagi dayn, managapal kalaunay. No anya ti adday ti karuba. Kayat mo kadameken ka. Anya lagi dayn. Addan samot tinaulan ni Waki di tarwar. Apay, di mo kad nakita alimabas ni Merey. Tila tataulan mo ni Waki. Maangot na nga bain. No asino dagiti addadake sa pampanunutan na. Anya nga'y kumatida ka sa pampanunutan na. Saan tamat nga anwan? Ngam, agkuskusila. Wan nga raw. Nagsayaatan ti pan nakaparada na ye tricycle ka. Ibaga na kitdi apasalsali. Kano naglawaan ti mabalay na pagnaanda. Ay nalakay. At dalimod asakit tinakam na kadata. Wan, isunga raw arumbang laang at aulan ni Wakay. Pag numaranta mo gayam ni Waki. Kaskalaag kakapsot nga agilan lansa. Kano kanto pa'y ngay amalpas no kasta ti panagilansam. Anya? Agtrabaho ak lang arudan. Agungot ka pa'y lang. Barta kam ti agtrabaho. Marurudakan ka. Isardeng kunday tao. Anya ka lagi dahin. Nay, nagpigsan ti taol ni Waki bakal. Unarod lakay. No dengdenggam kasla taol ti dakkel nga asaw. Sana nasayang dagiti pakpakantaan na imas kenkwa na bakal. Lakay. Timmaray mo tan arimwar ni Waki. Adda siguro na angot na anas ken at taulan na ijerwar. Bay amlat tabakal anya laki dain. Ituloy mo ti agtrabaho.
Apay asimardeng ka. Ungat ka lang ungat. Saan mo pa'y alinansaan, Jerry nakrak mo adiding? Awanan di ganas ka. Reklamo ka, reklamo. Hey! Taul kamot at taul nga asaw! Nay, agpagpada kayaw at tumanaol. Anyalaki day. Anya daytoy nakasurat dito'y likod ti tricycle yaw. Ay kat basaam ananang. Mabasa ka for sale. Ngam, apay ngay nga ilako yaw. Nabayagan na plano may kinilakay kung nga ilako day tadaan na tricycle nanang. Ngamen, gumatang kami itilugan. Aday gatang yaw. At damot ananang. Napigsa tibay ensel nilakay ikaw. Ay kutsapay kumaa. Tamala ko yuday ta tricycle yaw. Addan agtaw-tawar nanang. Paray, ilakla ko yun dito tricycle yaw. Wan paray, Kaya't ko kumagatangan. adun ti mangibagbaga agatangan da. Angam no kayat mo, ila kuminkan ka. Mabalin paray. Karuba first before others, paray. Gatangam nga rudain. Manuti kwartam dita, paray. Anya tinagsaritaan nyo kini Arnel. Gatangan taon di tricycle da. Anya? Ha? Karag-karag nga glatlati at tricycle. Gatangam kitding. Nalakalaan, di pa nangilako da kanya. Uray man pa'y piso laeng ti panangilako da. Saan arumbang agatangam? Kaya't ko nga raw dagpasada. Tapno saan ka reklamo ngawan aramida. Anya laangan nga iti maibagada. Ngagbibisin ka? Awan ti kwartam apaggatang mo iti brand nyo. Urayan niya pa'y aramida. Madayaw analalwan di pa nagbiag da. Agtal na ka man dita. Apal mo lang da ita. Iso asaan mo akaya tagatangang di tricycle da. Apay ko mga apalak idangay. Ay na, umapal ka kadakwada. Iso akagurgura mi da. Uray sanda ka magnanan mo. Nay, dahil jay samang tikinatang daalugan. Ngita sirip-siripon na kitding. Pau, nagwapo na lugan. Di mo man tan-atan-awan ta makita da ka. Ay, nakman kita. No, di ka lagbain! Ang suplikas! Brand nyaw. Talaga mo ta. Ha, brand nyaw talaga. Tayo ginatang yung alugan paray. Nabayagan agururnong kami kinibakait. Tapno makagatang kami ti kastalugan, paray. Kahit, kasano nga yan, tayo tricycle yaw. Alaam nga minan uray installment mon, paray. Mabalin paray. Nay, angot-angutan nak mo tayo asang paray. Karkar na. Saan nakamot at ataulan? Agayam kami paray. Apay nga ta. Nuni bakit mo ti makita na alumabas? Nagpig sa ti panagtaul na. Walking! Nay, ay ayabanan ni bakit ko ni Wake. Tama nga nagtaul manain. Saan paray? Kay ayo naktaasaw. Anyalakid day. Ikatam day ta tricycle dita sangwanan ti balay. Jak kayat ama parking dita day ta. Ay, pakasikuramaya. Ipasadak nga raw. Apay ngamin nga inalam. Hulugak kanaw. Aw, di nalawag akayat da at tulungan dak. Kas kamula kakaasila una yan. Yaho, nagadulaki di reklamo mo na ya.
Ibagam giday, no da paghatang mo. Hala, tamapan ko gatangan. Pangpadasak man day ti tricycle. No kasanaw, titaray na. Jak amo lakay. No apay apilpilyan ni Waki ti tataulan na. Ay, kunakmetken ka. At taulan na dagiti dakas ti panagpampanunot na. Kaski ni Mere. Mary pa'y mat nga rod tinagan na. Saan mat gayam anasaya at tigalad na. Bay amon a. Ayun gayam lakay. Mabayadan nga ta nila kay na di tricycle. Bayadan na dayjay. Kunak nga uray hulugan na. Sa bagay, nabayag nga awan trabaho nila kay na. Tulong tamutan aday jay bakay. Tulong ta kadakwada nga agasawa. Sige agsabong kayo latta. Tanagagutak mo't amang sibog kada kaya. Hey! Hey! Una yun, apa nang taul na Waki kit ni Mary alumabas dita kalsada. Nita, kayat na nakamatan. Hey, Waki! Stop! Ay no, pasensyakan Ameray. Anya ti panagkunkun na day taaso yu kanyak. Agtatakaw? Jakman ammo, tasi kalaeng mo ti kayat na ataulan. Anya? Nilakay mo, saan namot atataulan? Hay, imbag lakit dahin, tasi mardeng atuman na ultoy aso may. Lumabasak laeng mo tataulan na kon. Si mardengan ang nagtaol. Kastamat kumakan ka. Sumardeng kan agumurgura kada kamay. Tasaan da kamat nga an-anwan, Meray. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Imbag pa'y ni Kumari Lucia. Ha? Tapay ni Kumarim Lucia Milda. Nakunak na imbag pa'y ti Kumarek, gaputan na kay rugi matan iti basit a negosyo na. Apay, at daya negosyo nan. Kat no aglaklako iti sidang ni Jesango ti balahida. Kasta ka de. Ay katusto Tapno isupay anayon ti income da nga agasawa. Nang runa kat talon ti anak da. Kat datangay kumamat, alima ti anak na. Anya, Ay, kaano ak nga tamot ay ama kay rugi iti uray basit lang a negosyo. nadanto ka dilat Milda. Saan met nga amin akayat ket maala iti dinadaras. Makitang danta. Ken, suruan ta ti agtipid, tapno matungpal day takayat mo. Anya lakit din. Nayda kayo magayam tatapon siyo. Anya ngay day ta nakasupot nga imatyaw. Ha, ay ikwa, karni dito. Napan ko man ginatang idaan ni Lucia. Kasta ka day? Hehe, Kat ado pa'y tilako na. ay awanan naibusan. Siya karon tinagilas itilako na akarne. Mabili mo tilako na sika. Anya? Kanayon ang maibos. Iso kanayon mo't abaro tilako na no iti agsapa. Ay talaga napigsa at inegosyo ni Mari Lucia. Huwag nga ron. Karugrugi na pa laang ado-ada gusto customer na sika. Saan nga min una adakil ti ipatpatong na kart. Kas jay tutuladam no damot panggap mong agnegosyo. Ay, huwag nga ron tata. Sapay la ko mata makarugi akmat tayo.
panunot ko lakay. Anya day tabakait. Angam, sakbay man nga ituloy mo day ta ibagam kuma. Pangasi man, ingka pa agtutbras. Anya? Maditi angot day tangiwat mo, Milda. Pangasim ko nakmanan, ingka agtutbras. Ado mo tiginatang ko atut pes iti na panalawas Sana ya? Ay, sikakit di mo. Makadadaal ka mo't iti aldaw. Salbag ka. Pudno ti ibagbagak, Milda. Kan may sa, pagsaya atam day ta, anya lakit din. Ay, ti kunak, umutang aklaangan iti Bombay. Anya, umutang iti Bombay nga ibagbagamoy. Umutang ak iti 15,000. Pagpunak mamot nga aglako dito isang wanan ti balay. Sigurado ka, kabaala mabayadan no bilang laeng? Apo, kaslawan pa nagtalag mo kanyak nga asawam. Mabiit ama ibus ti lakok no bilang laeng. Nang runa kat asidag ti paradaan dito'y balay. Ala adakan ka dahi Milda. Ang sakbay ti amin. In kaagtot bras kunak manayon, pangasim! Kaya't mo asawan, nakautang ka iti Bombay nga ibagbagam Milda. Wala na, nakautang ak matlaang idi kalman. Kasta ka day, kat kano nga iti panangirugim panaglako di sango ti balayaw. Intun Lunes nana. Itaalawas ti kat mo asawan. Wala na. Naisimpamat nila kay ko ti paglakwak. Iso anak kasaganan. Tilangan gumatang itilakok ti aramiden mi intun Domingo. Iti kasta, makalako akon intun Lunes. Nasaya at ano kasta, kita ni Lucia, pumigpig sa tirinogyan na aniguso. Uray basit lang, ado ti customer na. Wen nga rod nana. Sapay la ko mga rod, takas jay tumat ti pagbalinan ti rugyak a negosyo. Iti kasta, mabayadak ti inutang ko a kwarta iti Bombay. Sapay dakkel mat agatan, anya lakit din. Oh, aglaklako ka matgayaman, Marimilda. Ay, wen mari. Ay, nasaya at tada ka. Gumatang kan itilako. Si kakit demot, Mari. Awan pa'y kwartak ita. Amumatan, awan pa'y ti panagsusweldo. Alakit din. Uray ipautang ko kan ka. Ha? Mga lakamatan iti uray may 1 kilo a pork. Mabilbilang pa'y lang namin tigim matang kanyak manipod itay bigat. Kasta ka di, Mari? Wen mari. Makapaapal nga rod ni Lucia. E di nang rugi kat ado-adagos ti customer na. Kasta talaga, Mari. Tinapatag kat itultuloy mo lata. Umadon tulat ta ka di. Sa bagay matkit di Gagangay na la ita, takarugrugim. Ngam no maamuan to amin akaaruba ngaglaklako ka iti sidaan ditoy, gumatang dan tumat. Sapay la kumangarod kumare. Alan alaamon ti may 1 kilo a pork. Ipautang ko kan ka kumare. Ay, kastaya. Diyak napansin 5 basak ngamin ija iti kalman. Iso nakitak, Mari. Pinautangan nakpay nga rod iti may 1 kilo a karne. Diyak kumakayat kat. Ew, nusyak. Diyak kaya orang ipautang na. Siguro, orang isulaing taad na paglakwan na dito yan tayo. Ano sa kamapan gumatang ija iling to gumatang kenkwana? Anya? Katuan, asino mo ti may gumatang kenkwana? Nagturad ang mga irugi ti kasya negosyo. Di na pa'y ununain ti bagina. Kasla imburnal ti angot tingiwat na. Promises. Day tangarod kumari. Iso adyak kumakayat nga alaan ti karni nga ipapautang na idi kalman. Ngam amangan nga minog sakit tinakam na kanyak. Kapag ako yun, ayoko. Day impaburok nila kay ko iti danom. Namintalo na pa sinukatan ti danom nagpaburkan na. Tapno ka no maikat ti germs no bilang laeng. Amumutin nga mintingiwat day di Amilda nagbangsit. Hindi pa makatutbras. Nagyayelo aming ngipon na naging hisped at tuma. Hay, dahil ako mati suruan na itang aglaklakon. Tapno ado ti may gumatang kenkwana. Anya laki din siya nga babae.
gumatang ka man mo't itilakok. Bigbigat ka mo't kumare. Mapanak pa lang ang trabaho. Katisong, si Danyo kadagiti ka trabahuam. Ay, saan mare? Ada balon ko. Kan adamot balon da. Si kakit di mat mare. Italaang nga lakwan kay tilakok. San ka paya gumatang mat? Intun maminsan tulangan mare, ha? Kan may sa, inaldawak mo tama pa ni iilikan. Anya kalakit din mare. No saan ka gumatang itilakok? Ibagam latan na saan ka gumatang. Sana kastaan nagadupay lang nga sasawam. Anya? Ala, inka naglugan iti tricycle. Saan ka na sumanaw dita? Ay, malas at talaga iti panaglako de jabakla. Lumanabas tumat ngamin dito'y balay. Oh, apay manan anak ko namday ta, Milda. Malas nga rod. Basta lumabas day jay dito'y paglaklakwak sa anak ka makalako. Nakarkaro pa'y siguro no iso ti buena mano. Sigurado nga awan gumatang iti agmalam. Si kakit dimat. Tila ipagpabasol mo iti tatao. Pudno ti bagbagak lakay. Saan mo kanunungan day jay abakla no di mo kayat akitusan ka? Anya? No adala ko masabali ang mabalin na pagnaan. Saanan ang magmag na dito'y balay? Ay, malas at talaga iti panaglako. Oh, jakman amukan ka, Milda. No masabat mo, ibagam man asaan alumablabas dito'y balay, pangaasi na, anya lakit din. Nay, malaman mare, ngam adupay lang tilakom. Kaslasan anak naksay. Kasanumat nga minamaksayan, malas tumat nga min dadya bakla. Ha? Anyat kayat mo asawan? Kan asino abakla ti bagbagam? Asino pa'y kumangay, no saan aday jay abakla ako mare managalas ti ugali na, makamalas. Anya? Mabit lang. Anyat basol na kan ka? Ay basta, malas dadya bakla. Basta lumabas dito paglaklakwak, pulos nga wan gumatang, salbagkit di. Ha? Malas ti pan na kay tao na tiyawanan bay na bakla. Total, nasingad kayo mat nga kumare. Ibagaman kin ko na asan ang magmag na dito paglaklakwak. Ala, katuan amare, ibagak to kan kwa na. Gabukan ko na, sa anak ang makalaklako iti lakok. Awan pa'y kit din pagbayad ko iti Bombay. Salbak! Pangaasim man, Milda. Saan ko maatila pabasulam? Gaputa saan ka ang makalaklako itilakom? Ne, anya ka din dayta nga ibagbagam. Nakababain mo't nga ibagbagam iti tattao, aga po kinibakla ket saan ka ang makalaklako. Anya? Kasanon, no idaanon daday taken ko ana? Oh, di kat nakababain ka? Oho. No adaman nakababain kada kami adwa, isua, saan asyak? Kan may sa, pudno ti bagbaga. Milda, Tunggal lumabas dito'y balay, pulos asa anak ang makalako. Ay, salbagkit di. anya? Malas at talaga di dya bakla. Iso ang malaglagip ko ti bagbaga dagiti babakit idi ang malas kano ti bakla. Sumardan ka man, Milda. No day ta pa nagsasaom iti awan ka iskan na, ket napan ka nag-toothbrush, nasayaat ko ma. Tapno saan nakasla imburnal day tangiwat mo. Anya? Ang mga nuad dapay maawi sa agumatang itilakong. Ay na, nasaya at mantanagranata si kabakla. Apay nana. At saka tinapatig nga pa kayo. Saan ba ta napatag? Kayat ko lang nga ibagakan ka. Ha? Ibagaklaan, ti kanaw na ibagbaga da dya Amilda. Anya? Apay? Hatagan ti bagbagatay di Amilda? Ibagbaga na kadagay ti tattao, agapu kanukan ka, katsaan ang makalaklakaw itilako na. Anya? Kasano kumaga po kanya?
Tunggal lumabas ka kano ijay. Pulos, asan ang makalako iti lako na iti agmalam. Nga ure asidag iti paradaan ti paglaklakwan na. What? Malas ka kano, sigun kan kwa na. Walang connect. Anya lakid din di Jamilda. Siyak paya talaga ti papasulan na naapasa na makalaklako. Nilo siya kanaw. Iso ka na yun ang maibustila ko na. Gapaw, ta saan ka lumablabas ijay paglaklakwan na. Tiyawanan ba yung nababahay tiyayan? Tila pabasol na. Iso asa na makalaklako. Kapoy ti kaslaimbur na lang iwan na. Asino ko mga minti may gumatag kan kuha na ngayon. Agsaupay langit kasla septic tang tiangot na. Awan na talaga ah. Anya laki di mo dadayay. Aywan mare, kanayon akas na tibagbagan na tunggal lumabasak iji paglaklakwan na. Po na yan di Jamilda. Tila ipagpabasol na. Day tangarod ti dakas na. Ibagbaga na pa, asi kakano ti malas no apay asan ang makalaklako. Bayang, tamapan ko man kasaritay, di paglaklakwan na yung tumatandama. Tsak ang mga kastagan, ti pagpagana, tilikliko na ka. Saan lang asyak tinang ibaga na iti dayta? Ado kami mare. Wala, imbagamot lang na ising kanya. No lumablabas ang kijay. Awan mo ti pagpagana. Kan may sanak man na magdaga si Jaya. Lumabas aklaan man. Kat isumat, tunggal lumabas ka kano iti ang matalyaw mo dagiti lako na, pulos asaanan ang makalako iti agmalam. Iso nga awan ti may gumatang itila ko na. Kapo iti kaslaim burnal asang aw na. Tawanan ba yun at jayan? Day tangarod kat, pudno day tamare. Isuman ti bagam kan ko na. No negosyo kat panaglako, naskan kumaan na dalos iti bagbagi. Katuan. Agasaman ngamin. Ag-display itila ko na asaan pa nakadigos ka nakatutbras. Sa ita, tila papasulan na, nakapasa na makalakla ko. Salbang din siya babae. Ne, ato pa lang tila ko Marimilda. Madlaw asaan pa anak sayan. Ha? Siguro, si Katimalas no apay asan ang magatgatang tilakom. Nga uray maya ti location ti paglaklakwam. Anya? Apay amapan may bagbagay ti tattao aga po kanya. Basta lumabasak ditoy. Kahit saan ka na makalaklako itagbalam. Ibagbaga masyak ti malas. Ha? Hoy, tapno mo man niya. No panaglako ti negosyom, naskan anadalos ka iti bagim. Sana kasta. Si kakit di man. Nagado ti lumablabas at at tao nga makastakit din ti bagbagam. Agbain ka kumamat ah. Agbain? No adda ti rumba nga agbain. Si kadayta. Saan asyan? Salbag ka. Sursuruam nga minta agdigos ka na agtutbras. Tapno adda maawi sa gumatanggan ka. Anya? So nga awan ti mayat gumatanggan ka. Gapo iti kasla imburnal ang iwat mo. Kasla septik tang ti angot na. Salbag kidi. Kinaangdod mo. Iso asaan ka makalaklako? Sana tila papasulan. O di mo kaya't amatibab ko na subsub mo. Mari. Mari nga. Sanak man nga awagan ako, mare. Taon ko, mare, akasken ka nagpangsitingiwa na. Mawata! Kasla utot! Anya nga ita, si kalaget nga ron tinakababay ni tao, salbag. Anya? Nagado ti tao nga aglabas iti kalman nga imay da bakla. Nakababain lakit day. Kuala kay. Basol mo no apay akas ti imay na imbagaken ka. Ita, amirisem dagiti imbaga na. Pudno magtsan ka day. Ha? Iso asaan na tila pagpabasulam no apay asaan ka makalaklako. Malas-malas ngayon ka ibagbaga. At daya nga ti tawa malas. Sana na maulit lakay. Ay rumbang lang. Iso atap no adda umay gumatanggan ka. Agdigos ken agtutbras kamet ngamen. Adda ken ka ti parikot. Ngam ipapasol mo pa iti sa bali a tao.
Jesus, baliwam day tanga ugali, Milda. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Tunay ba, ti pudot ita panawan. Kurang, ti panagpaypay. Ay, lokatan nyo ngamin titawa. Nakarikap mo't ngamin. Manong, di mo lukatan amin dagita tawa. Apay nga kat agkalkalinduusan ni Mader. Pati kitiri daw lukatan. Makita ni Elma ti aramidan tayo dito'y unag. Apay ko man makita na. Anya dagi jay isirsirik, dahi jay unag ti balay da Elma. Ay na, di yung man ngamin idetal-talyawan. Inayatan nyo nga isarat day ta aircon kan electric fan na ginatang ko. Inayatan nyo ko na, Nay. Nangina day ta aircon kan electric fan. Apay, masapul nga ipukaw na, alangi na jay ginatang na nga aircon kan electric fan. Kundi aircon kan electric fan, idinto tada tayo, paypay lang. Kan karton tiyos usaran tayo. Ay na, inak man lang parloran. Anusan nyo ati agpaypay. Kundi yung man ngamin idapampansinan, tapno di agpapansin ka na tayo. Anusan nyo pa lang ti agpaypay nanang bumak nang tayon to. Ay, kanon to pay dayta. Kunakmat kan kajeng. Ngay sakduan nakitipagdigos ko. Tama pudpudutan ak unay. Kaya't mo tama atakyak iti sobra pudot iti panawan. Kitkitaan niyo man, anak kaigamak iti timba. Itay ko pa'y apadpadasan ti sumakdo ti tagripo. Nga mawan ti rumar adanom. Aniya, awan, kat, natsananan ata nagpudot kat nga raw ti panawan. Kat, sa dino nga raw ti pagsakduan tayo iti usaran tayo adanom. Ditan gripo daman ng Elma. Kaya't dangata, makisakdo tayo. Indak padasan nanang. Di talaang mati kaasitgan apakisakduan. Hoy! Nagkunakan ka makisakdo ka di tagripo me, Ha? Jesus! Manangaasi nga apo Diyos. Hindi na ko mabaybayan. Adamad gripo yo apagsakduan nyo. Apay nga umay kapay la makisakdo dito'y gripo me, Kuang amin, manang. Para kada kami laang deta gripo. Ado kami matngag kasapulan iti danom dito'y balay. Natsanan nga min di gripo me. Kat, umay kayon makisakdo dito'y gripo me? Saan kayam amabalin ti umay makisakdo? Talaga saan? Agkita kayo iti pakisakduan nyo. Saan dito'y balay? Wan manang Elma. Minak nga rudan. Aniya, inungtan na ka ni Elma. Wala nang. Apay, di yun nangag. Pirmi pinabainan na. Ay, makisakdo ka laang maut. Dakas aya. Aduda ka nung agusar iti danom, nanang. Ibaganto, kinimanong mo. Nga ipatarimaan na day tagripo tayo. Tanong kasto yan nagpuno ti panawan, awan mat danom arumwar. Da kayon don ti mangibagakan ko na, nana. Saan na mabalin nga umay da makisakdo iti gripo tayo? Isungarod ako naken ka apartakam ti agaramid iti alad. Tapno saan da makaumay ditoy. Ingat mo ko ng bakit. Ang tumutan day taalad, Jay malipos ka tama nga nuul yun dalat ta. Anya, ingatong karon. Una, ingat nga tom. Naamom jay bakla akabsat ni Jeng. Nalaing nga umuli day jay. Tiyak man amo. Naginawan dan say tilawalawa.
Ay, isumot talaga yung makalanglang na tilawalawa. Kinunampay, nagdakkel ti buksit na. Sakit nagkotong dagiti imaken saka na. Laki din na ya bakit tikas taalangada. Nagalas! Ay, nainaladan na talaga ti arwayan da. Kunakkan ka manong, iparit da, sumakdo tayo, di tagripo da. Ay na, imot na. Nung umaymot ni Elma kanila kay na iji parlor kat libre mo ti pukis da. Pati manicure kan pedicure da libre. Bimak nang dagaya man. Itatada tayo ta kasapulan. Paidaman da tayo ultimo danom. Ay, pagsakduan tayo nga, manong. Awan pagluto tayo, iti kanan tayo. Di bali dya inuman taadamot ti mineral. Ay, ako rin ka man. Agpampanunutak. Agkonsentritak mo ng agpampanunutan. Agpanunot ka iti anya. Panunot. Iti pakisaktuan. Panunot. Puunay mo ta pa nag-concentrate daytan. Tauray na laikidam ti mata na. Sana talmagan jay ayan ti sintido na. Ay, nagrigat nga tayo panunutan no sa dino ti pakisakduan. Amukan! Nakapanunot ako! Ay, makapakigtot ka ba? Ingkaalaan amin titimba, ken galon. Ken amin na mabali na pagbunang iti danom. Inak makisakdo iti gayam ko apadak abaklos. Marimar! Nagmayatan ti panangipok ka mo iti makagargari anagan ko si kadani ka. Kay kayat ko. Ulit naman pa. No! Ustumitan marwam kan. Inaramid ko lang dayjay. Tapno palubusan na kami asumakdo. Iti gripo yun. Awan danomi. Welcome kay latangaw may sumakdo dito gripo mi dani ka. Ora man pa'y inuran oras. Taado ti danom ti tagripo mi. Saan apulos amat atyanan. Ay, ganun. Oy, nangag mo, Jean? Nangad ko, manong. Ang nagadayomot at pagsakduan tayo dito ayan da. Marimar ko nam latan. Tapno naragsakag latan. Wen, adayong agpaisun. Mananusan tayo. At least dito, di tayo makangang iti panang pabain. Kan nagsasakit. Asao. Ta saan akas ka ni Elma ni Marimar. Ay, mabalin kami na sumakdo, Marimar. Ketwen ngem ipukaw mo man pa'y tinagan ko nga oray no ikini-kini. Uy, unay mata, di parang parigat mo kanya kon. O sige man laangan. 1, 2, 3, Marimar! Ow! Hi! Lagmayat! Hi! Woo! More! Ay, Uston! Sumakbo kami! Lakay, naalam mo ti half-year bonus yun. Amangan numabalin ko mo nga aramatan da ito'y tupis a bathing suit ko. Kit usara ma. Awan mo't mangiparit ka. Di ka pa'y makadlaw mo't iti pasagid ko kan ka. Ti ko na, mapantayo iji na pintas a beach resort. Bay ti kayat mo asawan? Saan la basta baybay? Jay mo't anangina a baybay. Jay mabalin ko nga ipasikat kadagi ti gagayim ko. Kapay, masapul ang nangina. Kat, ado mo ti kwarta. Wala, agpili ka, iti pagpasyaran tayo. Agiroplano tayo lakay. Tapno ado, ti maipasikat ko. Adan pagdigos mo nanang. Agdigos kan, tapno saan ka nga agat ang lit. Nagrigat iti sumakdo. Iso nga inutan nyo, day tadanong. Manulang mo't abuyat ti pagdigos ko. Ay, saan Anya man nalabuyat. Agdigos kay analaing. Sabuno nyo nalaing ti kilikiliyo. Diwin inutan ti danom. Nagado ti danom iti gripo da marimaragayem ko. Kat, kasanungay ti pagluto. No pagdigos amin ni anang ti sinakdo ta danom.
Mapanakagsakot dumanan. Uri agbalin ako na masal-masilan. Agpa-promo taman dito parlor, Marimar. Naatyanan ti customer. Mapandaamin ng tita kalaban na parlor. Gaputa da promo da. Di tamat nga rin ti pampanunutak dani ka. Noon niya a klase a promo. Ay, mabit lang tagpanunutak. Adi nakpaisingan Magko-concentrate akes. Wen, sige, ag-concentrate ka lang. Para. Kuro, kakakakak, Asos. tik, tak, monye, Ni, waki. aguro ka man. Anya ti mapaspasamakin ka dani ka. Tauray ka lang batin agsikil-sikil ta. Ay, Nakapanunot ako na. Oh, anya nga tinapanunot mo. Ganites! Ay! Nabanduga ka nagpukis iti nakadado a customer mi, nanang. Saan kamot anabannog? Akasta, kada sumangpot ka. Ay na, nagpa-promo kami. Iso ngay madaw ti customer mi. Kastaya. No adag pariband, libre ti pukis na. Umayak man mga rod agpariban na nakaw. Ay na, mabilbilang lang aro dahi tabuok yun. Ipariband yung kay laeng. Sana bali tanong makaurnong ipaterimantay dahi ta agripo tayo. Pagbalinan tayo man, nakaslabaybay ti danom na. Tapno sana matyanan. Manang Dani ka. Kita anday din nakapost a picture ni Manang Elma Ano rin tayo? Kita ang ngamin Ay! Napandagaya mi ti kapipintasan kan kanginginana beach resort. Ay na, nakatupis pa si ka. Uy, naimbag na pa tanapandamanan i J. Peach. Dito nagpicture da sa nga pamilya di naglugan da iti eroplano. Ay na, di yun apalan tayo tada kwartada. Ag-beach tayo kumamat. Ijay nangina beach. Ay na, una pa nga ipatariman ti gripo tayo. Tanimat at yan ang tidanom na. Bayan nyo pa na ta, beach dita. Lakay, sa di naman a beach ti papanan tayo. Ay, hindi ka pala nakain ina na naggapo iti nangina ang beach resort. Kumanalbit ka man ditan. Anya laki din aya. Kat, iba ka ang mapantayo manin iti sabali a beach a kanginginaan. Anya? Kanginginaan mo't itati kayat mo? Kat, tapno adda manin may pasikat ko Amom, kayat ko nga usaran da ito ginatang ko pag swimming ko. Hindi matang ka man Usarak mapantayo iti kanginginaan a beach. Kan talagang insaganaa. Gimatangak pa'y iti Jaran! Ay, anya na tayo pakpakita? Basta ang amin. Super Strength Whitening Lotion. Napigsa day tilakay. Sa anak ang umisid. Tamam, numano tigatad na. 10,000! 10,000? Dahita ka ba si lotion? 10,000? Wan, day ti ngamin ti us-usaran dagiti artista. Saan ka ba't nga artista? Feeling artista iso. O anya, mangkita akon iti sumaruno apapanan tayo. Dituyak online amang kita. Sa dino ti kayat mo. Ijay Davao, Puerto Princesa. Ay, gusto mo tayo. Hindi po manasyar bakit? Ni, api nga huston. Kat adupay mo ti kwartam. Apay, awanan sa bali pagkasapulan tayo. Patay taki din po manasyar. Ti kayat mo nga ramiday. Kat summer gayam ita. Panawin a panagpapasyar kan panagsuswimming. Hanggang saan na panahon ti pa nagpaspasikat. Kat kasanungay to ginatang ko abaro a bathing suit ko. Kan nangina a whitening lotion ko. Nagkunang amin na tila gatgatangam. Pagpasikat ko nga rod, mayat ti agpasikat itata summer. Mayat ti ag beach. Doling ka. Ayan mo ya. At dahil dito nga ginina na Marimar. Namanlugan.
Agasong mo, kinulot ko a customer. Ada nagpariban, limada. Ay, sa nga pulo ti pinukisak. Ay, jak sa mo may yun natin, tiramramay ko, marimar. Imadumat nga min nagiti customer tayon. Ay, ikidem ko biit marimar, nabanugak si ka. Ituloy ko inton madamdamat ang trabaho. Sige, agi na ka. Taon urahin na kadagiti customer. Si kakanuti kahit da amang kulot kadagiti bubuok da. Jeng, nakaluto ka ka din, iti ka ng dagiti mang tartarima, iti gripo tayo. Wala nang, idasar ko laangan ti kananda. Ay kadarasam, tani mabisindan. Nanang, malpas da nga ta ita nga aldaw, da ita gripo tayo. Isumat ti kunada. Ay, sigurado nga ta, nga adunton ti rumar adanom na. Isumat ti kunada. Taninayunan dati tubo na, tapno ado ti masusup na adanom. Narigat gamin ti makisaksak daw ayan da marimar. Pudno nga ado ti danom da, kan saan da nga iparit ti makisak daw, nga nagadayumat. Nagrigat ti agbagkat. Oy, nagadong ti danom iti gripo tayo, Jing. Nanang, aglup-lupyas pa'y. Ora di mo bumbaan. Oh, nanang, makita yo? Kasla automatic abumbaan da yung gripo tayo. Rumwarlat ta ti danom nga uray saan abumbaan. Ay na, uray inaldawa kung nagtigos no kastuilaang. Saan kayo nga agat ang lit? Na, di mo matipukaw dahi tanak ko. Nakababain ka nagiti ka aruba. Ay, uray aglaba at tumutan nga inaldaw. Kasano ngay ang makainaw kan makalabaak ka dagiti murang tayo ang nag-beach no awan mo't danom day tagripo ako namlakay? Awan, mate. Amin ano binumbak. Awan latam ti danom na. Na, apay ngay, anya tinapasama. Nagpatarima ang dadani ka iti gripo da. Isong ita, ado ti danom da. Ay, kating ka makisak dun ijay gripo da. Makisak daw. Ay, isak ti baon mo. Ay, pakpakawan. Apay adi mo kaya? Pinaritan tayo da makisak daw. Mapantaki din makisaksak daw. Ah, malagip mo. May paramid mo pa dito alad. Kunam nga ingat ngatok pa'y. Ay, anya. Ay, anya lakit din abiyag day to'y lakay. Nagrigat yawan danom na. Lakay, darasong ti agbumba, tawan ni Dani ka dito'y balay da. Awan ti agunget ang makisakdo ta dito'y gripo da. Uy ka di, dardarasin ko. Ang mga nukilat at sumangpit. Ay na makangagtakan ko na numaamuan na ang makisaksakdo ta dito'y gripo da nga impatarimaan na. Ay, kasapulan ni mo gayang ti danon. Ha? Ah? Dani ka? Aglum mo nga itili ko na. Bakit? Nene, apay naglamang ka. Sigurado nga agungot ni Dani ka. Ay, nasa anak nga agungot. Ibagak laeng nga idiawanan kami iti danom ay naimpaidan nyo ti gripo yun. Ada pa'y alad na oh. Ang ganda kami saan mi asinaraan day tapagnaan. Wen nga ro Dani ka. Mababain kami kinilakay ko. Nagrigat gayam numatyanan ti gripo. Ken natyanan pa iti pitakak ngamin Dani ka. Kada ito'y bakit ka? Nagadumot, ginastos na, nagbibits, nagpaspasikat. Nagtal na ka man dita. Hala, makisakdo kayo lang dito'y gripo mi. Jack iparit, o regim mastusak iti dakkel. Gapotag kakaruba tayo. Okay lang. Ay, agyaman kami Dani ka. Matayin kami ang puskolon mi ti rupa mi na kani bakit ka? Tapasapulan mi ti danom. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din! O anya, nakasaritam ka din ni pare Dani? Maipapan iti buryas nga ilaklako na? Wen bakit? Inawagak iti bigat. Kit na ko na nga dapay ka no ti innam nga available. Ha? Innam laang? Wen, tadda ka no nga min ti imo na nagpa-reserve. Iso ana panday nala ti galman. Kasta ay, kat, manungay ka no ti panangilako na iti maysa. Nakunana kanya, 6,000 ka no ti maysa. Oh my gosh! Nasurok ka no 45 days na dagayay. Isumot laang Kat, kasano nga rod? Mapantain ton bigat iji balayda? Ay katwa na, mapanta. Tainta kita ay. No magusto di gataangan tan di innam. Tanay, awan mutin tiyan mo ka mabali na paggataangan tayo ti buryas. Papanam kumare. Nagsapa ka matang. Mapan kami man kinilakay ko ijayan ni pare Dani. Gumatang kayo ti buryas da? Wan kumare. Tani, nagatang mo tan dagiti baboy mi. Iso gumatang kami manen ay ti padakkalan mi. Ay wen apag isunto inton Christmas. Ado ti gumatang iti live weight. Ay na, sapay la kumakumare. Magdilang anghel ka. Wen kumare. Ado mo ti customer mo no maipapan iti baboy. Ta nabayag kayo mo ti nagtartarakan ka naglaklako. Iso anayunan nyo pa ikit di ati buriyas agatangin nyo. Ta sigurado da ita. Adun to ti umay gumatang kada kayo kumare. Ne, kasla kaririing mo ako, mare. Ay, wan kumare. Ay na, nagmayat ti tuturugak ijay silid mi. Ngam nakariingak gapo iti tagari dagiti salbag ababoy iti kaaruba. Ha? Makapasurom, makaisturbo iti pannaturog. Mga mabisinda, Sigurado masabat ko laang nito niya ta ibagak man. Ano ya? Tarakan iti baboy, ngam saan damat abumakbak nang, Di da pa'y maipasimpa ti balayda. Hay, naku aya. Hay niya, por Diyos por santo, pakawanam, apo. Apay nga kastamot ti panagsasaom kini kumariton niya. Katpud naman, sana ya. Di da pa'y lang isardeng ti panagtartarakan da iti baboy. Manon atawon ngagtartarakan da. Ngam aging gaita, awan metlat nagbaliwan ti biagda. What? Iso ana sa isayaat no isardeng dalatan. Awan metlat pakakitaan. Kitaan man ti balayda. Kasla kulungan metlang ti baboy sana ya. Anya lakit din aya. Apo? Kastan ti panagsasauna, gaputa agabrodan? Gatuan amo matan ti ugali ni Mayang. Ada amin kan kwa na ti saan nasaya at agalan. Chismosa, nauyaw, kan napalangguad, nga awan mo't ipalpalangguad na. Kat? Agabrod nga no dan. Kat isumanen at ipalangguad na. Isu akas jayon ti panagsasauna. Ay na kumare, nakababain manubilang laang. Saan pa ilaan nga nakapan, nga magpalpalangguadan? Sigud mo't akas ti ugali na. Anya lakit din aya. Taulti mo dagiti tarakan mi ababoy kat pakasikuran na pay. Paladay jay mare, never mind her. Agasam man, taibaga na pay, anabayag kamin nga aglaklako iti baboy. Ngam saan mi ama ipasimpati balay mi? Anya lakit din aya. Sana all adi, no maka-abroad tot maipasimpa na ti balay da. Amangan no sa nga pulon to apalapag. What? Building anakangat nga to, mabannog ti tangad amang tangtangad, agasam man, anya lakit din kunakmanan. Sipod pa'y, nagalas at talaga ti ugali dayjay amayang. Kitwin mate, idi pa lang, kastan ti ugali na. Uyawin na amin na makita ti talo mata na. Ha,
Duwala ang mo ti mata na lakay. Talaw, kunak tatilang arod makitkita na. Kantila masipsiputan na. Anya? Nagalas, tikas tang ugali ti karuba. Nauyaw daw unay. Ibaga na saan tama ipasimpa na ito'y balay. Kit nakarakaro mo ti balay da. Isuupay Naglaing nga aguyaw ng padpada mo't laang. Ay, inyalaki di na ya. Ngumala, bayan talatan man bakit. Saan nga iso da ito ti panunutin da. Laglagi pa, ngawan ti makaabak iti tao, anapakumbaba. Gatuan mat na, nabaybayagdan ngagtartarakan ni ti baboy. Nga maging gayta, kaslakulungan ti baboy di balay da. Anya, Noan niya launay ti paggasgastusan da. apay nga ibagamday tadinaw, kat addamot ti dwa nga ubing da. Ha? Adda dwa nga ubing da, kan addapay ni tatang nito niya nga maintenance. Uray pay. Ha, jak amukan ka, dinaw. Kasla nakababay ngamin. Adikadan ti panagtartarakan day ti baboy. Ngam awan mo't napundar da. Alaman nga raw, si Kangay, anyamot tinapundar mo, Ne. Mabit lang na. Manulangan alawas, makaabrudan ni bagat ko. Kalpasan ti manuabulan, makaipaw itmatan. Rugyak matan nga ipaaramid ti balay me. Anyal lagi dinaya ni nana. Anya! Ay na, kunak lakit din nun ni Mayang lang tikas jeti ugali na. Ngam saan mat gayam ta agraman mat tilakay na. Katwan mo, nagpadaan da nga agasawa. Ay, jakon amuno niya't sawa kadakwada nga agasawa. Nagpadaan da at tila sipsiputan da. Anya ngay kung matibibiyang da, no saan mi pa'y ama ipaaramid ti balay mi? Day tanga raud. Saan mi mo't ida apakibibiyangan? Tapno makibiyang da iti mapaspasamak iti biyag mi. Ay nabalasang ka, uray anyat mang mangagyaw, bay amlatan. Sa bagay, ibaga dalata no anyat kayat da nga ibaga. Never mind. Laglagi pa nga awan ti makaabak, iti tao anapakumbaba. Anya lakit din aya. Nakapan maggayaman ni Mayang iji saude, kumare. Ayun kumare, intulod ka no da Daniela nga ipag na idinaminsan ije Manila. Kasta aya. Nasayaan nga ron Husto lang, tapno mabawasan di chismosa dito lugar tayo. Mabawasan ayamot, kumare. Kat adalat tamot ti social media. Sa bagay mo't gidiya kumare, at least nga awanan nga umay dito'y balay no kasjay nga awan aramiden na dita balay da. Aywan Para makita man, no maipasimpadan ti balay da ita, ta nakaabrudan ni Mayang. Kat barang tapno adagong gunada asauda iti kaarubada. Tapno saan da akanan ti sauda. Hello, bakit? Hello lakay, naalam ka din ti impaw it ko akwarta. Wen bakit? Nabalak ija ilitay. Naalakon. Nasaya at no kasta, dagiti kunak ken kaagatangam a materyales, gatangamon, tapno inton sumarunong agpaw itak, parugyamon nga ipasimpaday tabalay. Wen ka di bakit? No worries, no problem. Siyak ti makaamaw. Wen kaawan, inton kwan. Danag mo na ya. Nakulakmutkin ka nga awan turong nga pagdanagam. Anya ka lagi di bakit? Alang arod, kumatangkan iti materyales, kunak manan. Umawagak tumanan. Bye! Bye, bakit? Love you!
pa nga imay ka diti balay mi, anak alas tilangam. Saan ana isimsim pa ako na ni Mayang? Unayin gumare, salbag da yamayang. Imayang, tadda umay ko kumaimanitis ken ka. Umagang umaga at medyo mainit-init pang chismis. Oo, nayhan. Anya mananday ta. Ti paw-paw it ni Mayang akwarta kinilakay na apagpatarimaan da kuma iti balay da. Sa balit ti pangip-ipanan ni Tino. Anya? Anya ka nung iti pangar-aramatan na. Ay, adda babae na iili ka. What? Wen kumare, mamati tadamot din makapanagnak. Kan may sa, inamin ka nun Dino idinaminsan, ang nagiinom da kadamanong ko itersena ni Maria. Anya? Pagarupan ni Mayang, nga addan tinarugyan na abalay. Tagayam, ay, mapan iti babae ni Dino ti pagbambanugan na. Ay nako, anya lakit din aya. Ay, manulangan na lawas. Malpas matlangan na ito ipaparamid ta balay, bakay? Wan nga rod lakay. Kasla ka anulaang idinagrugian nagtrabaho dagiti trabahador. Ngam ni, malmalpasan. Apag isaw, nga umadani man ti panagtutudo. Ay wan sapay la kumata malpasan, sakbay nga umay titudo. Wen nga rod. Malpas day ta bakay? Nagpapaspas dagiti trabahador nga agtrabaho. Wan nga rod lakay. Ado ti malpas da, iti may nga aldaw. Hello? Hello, bakay? Itayak pa'y nga awag kan ka. Ngam itala ang asong batam. Ha? Anyat pa ka kumkumiko mamaya. Kanapay adi mo kayat nga isend kanyak ti picture ti balay nga ipapaaramid mo. Unayin bakay? Imbagak matkin ka, jacket nga isen. Tapno surprise inton makaawid ka. Anya ka lagi din aya. Anya? Manumot lagi na bulan, kit makaawid ka bakay? Ala nga rod, no kastati ko nam. Ala, ituloy mo no anyat aramidam. Umawagak tumanan. Bye! Ay na, naimbag kayo pa'y kumare. Nalpasan ti balayo. Ha? Ayaw na ako mani. Kaasi ni Apo kat na isabot amin ang masapol tapno malpasti ka kaiso na abalay mi. Kat, kaano nga ti pa-house blessing yung aron? Pampanunutok nga rod nga inton first week ti umay abulan kumare. Tapno makasagana kami ana imbag. Wala kumare. Amumatan, makasidsida akon iti igato. Sika talaga. Katwan man, nabayag amin nga awan tinapnapanak apalanitan kat. Awan gayam kumare, umadanoy mo't gayam ti panagawin ni Mayan. Ha? Wan kumare, no sa anak nga bidtot, inton umayabulan at dan. Kasta aya. Kat nasaya at tapno awisak to inton agpa-house blessing kami. Aywan kumare, awisam ti dang nga. Takitag man, no agsip-sipot pa ilaan. Hay, aging gayta, awan tinapnapan ng tisapor na iya Saudi, ta imbabae mo't nila kay na. Awanan kay ti bain nga asawa. Di mo man lapi ng panunot ti banog ko ijay abroad. At dala maipawit ko kan ka. Bakit? Ay! Di nakawawagan iti bakat kunak tuma. Love. Kunak lakit din no adda nasaya at abalay amasang petak. Ngam awan mat gayam. Isulat ta nga iso ti balay a pinanawak. Kita aman day tiri daw. Matintinag pa yun gapo iti anay. Ngam di mo pa'y maipasimpa, salbag ka! Nangit ipanam iti kwarta ngayon paupuit ko kan ka, ha? Bakit yun? Pano ka di tinadamag ko nga da ka no babae? Sumungbat
Di bakit man? Iso ka di tinangip ipanam iti kwarta? Amay ko. Awanan kay tibain. Dua atawan ang nagbambanugak. Ngam awan mat gayam tinagmamaayan na. Hay, jak lakuman nagaw awid. Agsinatalangan ginaw. Makaamukan iti biyag mo. Ay, saan amayang? I love you. Bakit? Pangasin mo. Pangasin. Diyan ka ba ilang tagbiag noon ka? Alay ko, bakit? Naimbaglaangan tanalpas da ito'y balay, sakbay nga umay tinagpig sa abagyo lakay. Wen nga rod bakit? Ay, oray may tantansapay lang ti house blessing tanay. Kastoy mo ti panaway. Katuan alakay, anya ngay nga rod. Oray inton malpas ti bagyaw. Wan tapno maisaganak mutlaang, dagiti daduma a maisagana. Wen gayam, di mo liplipatan nga ya banda dino ken mayang Ha? Wen bakit? Ayabam ida. Tapno makipagragragsak damit kadata. Kasanuta itandino. Kita man ti atep ti balay. Maitayabon nga po itinagpig sa atudo kan angin. Di ka madanagan dakit. Anya, saan ang amadanagan ko nam? Kita man taglawlaw. Agpampanunod ka kade. Nukas to'y latta aging gainton rabi ay jak amon. Sa dino itati papanantano bilang laang. Mabasata dito yun Sapay adda ti atep nga dabot taw na. Kasta lang isungsungbat mo kanyak. San naay? Ay salbag kakit di. Di pa'y la itayab ti angin no asino man day ababaem. Ay na! Alas, bakit? Lakas to pa lang aging gaintong rabi. Mapantabay lang makilinang ije balay da Oliver Kenton niya. Anya? Sana bali bakit? Takar arami ije balay da nadibker. Sigurado saan taman ano ije? Anya? Imay kami dito'y balayo. Takas lang maitayab mo tin yayero ti balay may mare. Kasta aya, katuan adi. Nawayamot dito'y balay mi. Uray dito'y kayo pa yan maturog. Uwan ko mare. Anya lakit din aya. Nawaya ijay second floor. Innam a kwarto day jay. Nukas tang arud. Sagay sa kami kinidino. Saan kami ngagkaida? Anya? Kunmare, saan kami pa'y ngamin nga in good terms. Manipod na kaawid aging gaitang. Anya? Ala, gusto day tan mare. Umay kayo kit din ijay kusina. Tanagluto ni Oliver iti makan. Masiguradok asaan kayo pa'y anangan. Mare, pasensya kayo kuman iti na ibagbagak iti asawam. Ha? Kasta unay idi apananguyaw ko iti balayo. Ngam ita, nagdakulan ti impaaramid yo ang balayo. Si kakit dimot kumare. Awan day jay. Ngam siyak anagabrod iti duatawan. Isulat ta nga iso jay balay mi. Awan nagbaliwan na. Ita nagpigsa ti bagyo. Da kayumot lang tinagkamangan mi. Kas itinakunak kumare. Awan day jay. Tinapatag adi kat nakaamiris kayo. Asaan anasaya at ti agsasao. Iti patapos ako nada. Ngamen, no agsasao ka iti saan anasaya at iti padam a tao. Agsubli kan ka. Mare. Ngambay amon day jay ta napalabasan. Adal day ta kada kayo nga agasawa. Anya lakit din aya. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.
Anya laki din. O anya, nakasaritam ka din ni pare Dani? Maipapan iti buryas nga ilaklako na? Wen bakit? Inawagak iti bigat. Kit na ko na nga dapay ka no ti innam nga available. Ha? Innam laang? Wen, tadda ka no nga min ti imo na nagpa-reserve. Iso ana panday nala di galman. Kasta aya, kat, manungay ka no ti panangilako na iti maysa. Nakunana kanya, 6,000 ka no ti maysa. Oh my gosh! Nasurok ka no 45 days na dagayay. Isumot laang Kat, kasano nga rod? Mapantain ton bigat iji balayda? Ay katwa na, mapanta. Tainta kita ay. No magusto di gataangan tan di inam. Tanay, awan mo tinta mo ka mabali na paggataangan tayo ti buryas. Papanam kumare. Nagsapa ka matang. Mapan kami man kinilakay ko ijayan ni pare Dani. Gumatang kayo ti buryas da? Wan kumare. Tani, nagatang mo tan dagiti baboy mi. Iso gumatang kami manen ay ti padakkalan mi. Ay wen apag isunto inton Christmas. Ado ti gumatang iti live weight. Ay na, sapay la kumakumare. Magdilang anghel ka. Wen kumare. Ado mo ti customer mo no maipapan iti baboy. Ta nabayag kayo mo ti agtartarakan ka naglaklako. Iso anayunan nyo pa ikit di ati buriyas agatangin nyo. Ta sigurado da ita. Adun to ti umay gumatang kada kayo kumare. Ne, kasla kaririing mo ako, mare. Ay, wan kumare. Ay na, nagmayat ti tuturugak ijay silid mi. Ngam nakariingak gapo iti tagari dagiti salbag ababo iti kaaruba. Ha? Makapasurong, makaisturbo iti pannaturog. Mga mabisinda, Sigurado masabat ko laang nito niya ta ibagak man. Anya? Tarakan iti baboy, ngam saan damat abumakbak nang, Di da pa'y maipasimpa ti balayda. Hay, naku aya. Hay niya, por Diyos por santo, pakawanam, apo. Apay nga kastamot ti panagsasaom kini kumariton niya. Kat pudnumat, sana ya. Di da pa'y lang isardeng ti panagtartarakan da iti baboy. Manon atawon ngagtartarakan da. Ngam aging gaita, awan metlat nagbaliwan ti biagda. What? Iso ana sa isayaat no isardeng dalatan. Awan metlat pakakitaan. Kitaan man ti balayda. Kasla kulungan metlang ti baboy sana ya. Anya lakit din aya. Apo? Kastan ti panagsasauna, gaputa agabrodan? Gatuan amo matan ti ugali ni Mayang. Ada amin kan kwa na ti saan nasaya at agalan. Chismosa, nauyaw, kan napalangguad, nga awan mo't ipalpalangguad na. Kat? Agabrod nga no dan. Kat isumanen at ipalangguad na. Isu akas jayon ti panagsasauna. Ay na kumare, nakababain manubilang laang. Saan pa'y laang nga nakapan, nga magpalpalangguadan? Sigud mo't akas ti ugali na. Anya lakit din aya. Taulti mo dagiti tarakan mi ababoy kat pakasikuran na pay. Paladay jay mare, never mind her. Agasam man, taibaga na pay, anabayag kamin nga aglaklako iti baboy. Ngam saan mi ama ipasimpati balay mi? Anya lakit din aya. Sana all adi, no makaabroad tot maipasimpa na ti balay da. Amangan no sa nga pulon to apalapag. What? Building anakangat nga to, mabannog ti tangad amang tangtangad, agasam man, anya lakit din kunakmanan. Sipod pa'y, nagalas at talaga ti ugali dayjay amayang. Kitwin mate, hindi pa lang kastan ti ugali na. Uyawin na amin na makita ti talo mata na. Ha,
Duwala ang mo ti mata na lakay. Talaw, kunak tatilang arod makitkita na. Kan tila masipsiputan na. Anya? Nagalas, tikas tang ugali ti karuba. Nauyaw daw unay. Ibaga na saan tama ipasimpa na ito'y balay. Kit nakarakaro mo ti balay da. Isuupay Naglaing nga aguyaw ng padpada mo't laang. Ay, inyalaki di na ya. Ngumala, bayan talatan man bakit? Saan nga iso da ita ti panunutin da? Laglagi pa, ngawan ti makaabak iti tao, anapakumbaba. Gatuan mat na, nabaybayagdan ngagtartarakan ni ti baboy. Nga maging gayta, kaslakulungan ti baboy di balay da. Anya, Noan niya launay ti paggasgastusan da. apay nga ibagamday ta dinaw. Kat addamot ti dwa nga ubing da. Ha? Adda dwa nga ubing da. Kan addapay ni tatang nito niya nga maintenance. Uray pay. Ha, jak amukan ka dinaw. Kasla nakababay ngamin. Adikadan ti panagtartarakan day ti baboy. Ngam awan mo't napundar da. Alaman nga raw, si Kangay, anyamot tinapundar mo, Ne. Mabit lang na. Manulangan alawas, makaabrudan ni bagat ko. Kalpasan ti manuabulan, makaipaw itmatan. Rugyak matan nga ipaaramid ti balay me. Anyal lagi dinaya ni nana. Anya! Ay na, kunak lakit din nun ni Mayang lang tikas jeti ugali na. Ngam saan mat gayam ta agraman mat tilakay na. Katwan mo, nagpadaan da nga agasawa. Ay, jakon amuno niya't sawa kadakwada nga agasawa. Nagpadaan da at tila sipsiputan da. Anya ngay kung matibibiyang da, no saan mi pa'y ama ipaaramid ti balay mi? Day tanga raw. Saan mi mo't ida apakibibiyangan? Tapno makibiyang da iti mapaspasamak iti biyag mi. Ay nabalasang ka, uray anyat mang mangagyaw, bay amlatan. Sa bagay, ibaga dalata no anyat kayat da nga ibaga. Never mind. Laglagi pa nga awan ti makaabak, iti tao anapakumbaba. Anya lakit din aya. Nakapan maggayaman ni Mayang iji saude, kumare. Ayun kumare, intulod ka no da Daniela nga ipag na idinaminsan ije Manila. Kasta aya, nasayaan nga ron Husto lang, tapno mabawasan di chismosa dito lugar tayo. Mabawasan ayamot kumare. Kat adalat tamot ti social media. Sa bagay mo't gid